Heritage Malta tikkura numru ta' siti uniċi. Wieħed minnhom huwa viċin il-Qrendi u dan huwa sit ikkunsidrat mill-UNESCO bħala World Heritage Site. Ħaġar Qim għandu madwar 5,000 sena. Biex intikom ftit perspettiva ifisser li Stonehenge fl-Ingilterra imbena wara. Il-piramidi imbnew wara. L-ewwel sejba ta' kitba fuq papirus instabet 1000 sena wara. Xi jfisser dan? Ifisser li hawnhekk hawn storja antikissima. Imma jiena storiku m'iniex arkeologu. Allura ħankun qed nitkellem dwar żmien li jiena studjajt, is-seklu 19. Fejn hawnhekk ġewwa Ħaġar Qim kienu jaslu wasla mijiet ta' turisti biex jaraw dan il-ġebel antikissimu. Fl-arkivju tal-Mużew Marittimu insibu deskrizzjoni unika ta' Ħaġar Qim. Deskrizzjoni li għandha biss madwar 150 sena. Immaġinaw dan. Żewġ tfajliet Ingliżi fl-1872 waslu wasla sa Malta. Il-pjan tagħhom kien li jiġu Malta, jisibu ġuvni Ingliż u jiżżewġuh. Dawn iż-żewġ taħwa żammew dan id-diarju u fih ħallew u kitbu poeżiji żgħar kif ukoll pinġew immaġni ta' żmien tagħhom fuq il-gżira tagħna. Dan id-diarju fil-Mużew Marittimu itina dawl ġdid fuq Ħaġar Qim. Dawn il-poeżiji iqanqlu memorji sbieħ ta' ġranet li tqattaw ġewwa pajjiżna. Turiżmu f'Malta ilu jeżisti għal mijiet ta' snin. U turisti baqgħu jiġu għall-istess affarijiet. Il-bastjuni sbieħ tal-fortifikazzjonijiet Maltin, inżul ix-xemx li tara biss fil-films u kċina Maltija antikissima. For we took to Fort Manuel perilous drives and attended their balls at the risk of our lives. Then the picnics and teas and New Year's midnight mass. Can such pleasant things come again? No, alas. No more at the races the clerk of the course secures us our gloves by the name of a horse. No gallant lieutenant our sympathy earns by risking his neck down a well after ferns. Ah, Qrendi, thy ruins, though wondrous and old, sure ne'er did a happier party enfold than those who sat high on thy grey walls in state and laughed at the moke, who of course came too late. Shall I speak of the garrison library debarred because of the too charming captain on guard? U għalhekk illum qegħdin hawnhekk ġewwa Ħaġar Qim biex naraw 140 sena ilu Fanny u Louis Banbury x'kienu qegħdin jieklu u qegħdin jixorbu waqt dan li llum insejħulu picnic li jagħmlu hawnhekk stess. Kienu qegħdin jixorbu dan l-imbit ħelu ħafna li għadek issibu magħna sal-lum il-ġurnata. Kif nafu dan? Għax fil-pittura jidher dan il-fliexkun tawwali li issibu biss ġewwa Alsace jew inkella it-Tirol. Imbejjed li huma ħelwin ħafna bħal Riesling, Pinot Gris u Gewürztraminer. Miegħu wkoll għandna xi ħlowiet li kienu jittieklu hawn Malta stess, li insibuhom fid-dokumenti u li aħna f'Taste History nkunu qegħdin nirrikrejawhom. Biskotti tal-pistaċċo li tistgħu issibu r-riċetta tagħhom hawnhekk, kif ukoll il-pan di Spanja u anke merenga tal-kafè u ċ-ċikkulata. Ħlowiet li kienu qegħdin iduqu Louis u Fanny Banbury dawk is-snin kollha ilu.